thang ni phain ko ra sir ke parni dipu lamding ke dama to wara na thu ke do on bearong amikar Kishan Bey Assam Judicial Service kachepa-un duna pot dipu Judicial Court along ki claim advocate lapen kaprek advocate claim bang atum pen thang ni phai in ko ra sir ke parni ani kang samapor karcho kidam thang ni phai sir ke parni vaiva ki pidun Kishan Bey Assam Judicial Service kachepa-un dun thekapot dipu Judicial Court along ki claim bom advocate lapen kaprek advocate ajirpo-jirpi atum pen alang li phan archo damlo alangli lohin net satlang tami phongnian chipa undun lo seta avar sai long le dera joini net tami chipa undun seta chipa undun na kason si mander lo la so phialangli dolong bari LP school along si primary school along lo thandun lo la so phi ki dam tang surini ra inkora ki thomaning kan state rat pangri pen ki patirpi AJS asadlang tokdun si chipa undun lo la so phi ki dam tang surini ra inkora phianing kan thang ni phai sir ke parni vaiva tami pidun lo la so long alang ni chipa undun si karbi pin so marang bong kicheng si Assam Judicial Service chipa undun abang phu chiman pondong la so pot selang li phan dipu Judicial Court along ki claim advocate lapen kaprek advocate atum pen Kishan Bey phan archolo pinpur me Kishan Bey alang li ke cherep tok biarong along si mahang theklo la so teng alang li lo ke charli tame rong along kidu cherep tok bi LP school along pensi pangcheng long alang li cherep tok bi arong amikar kalitang khorsing belapen mangala teron piatum ahem tun along si kidam tang pharukri sir kebra trokner kebra sir keb mate 1989 aningkan arkoi ni phai ECR ni amahang theklo LP ang deng chipa undera phi alang li ME lapen high school ang deng dhojukha semson singpi ME pen high school along si Charlie chepa tangdun lo alang ni tuma hemtun ka duret pi ka joine alang ni chepa duk pik pensi lo Charlie lo sita alang ni ka chepa duk thek ang thek HSLC satlang along second division pensi chepa unno lasom si dipu government college along pensi HS tame second division pen chepa unno lasom si political science honors NC BA ang deng tame DGC pen second division pen chepa undun lo la so phialang li surini ra krepli aning kan pen dipu law college along Charlie dunsi kedam tang surini ra kretroxi aning kan anke LLB ke Charlie tame chepa tanglu la so phialang li law hin ang so se ang deng kang toi ke Charlie dun je phan Bisnuram Medhi government law college along si LLM Charlie dunsi 62.5 aphan chepa long pen LLM tame chepa tang dun lo la so phialang li LP school along lo than bo mahusi AJS kachipati asad lang tame tokdun pen chipa undun lo alang li MA tame Charlie igno pen chipa tangdun lo alang li te than bang rasinja tok BP pen chipa chorsi ningkan ke thomau so arun kuru be aphan chupa thelo alang li Kishan Bey pen aprangsi ame thang ke kroyar nam pen lapuson ahirjume kelong apon kachoro pajerlu la anchot karilang alang li chor rasinja tok bipia phanta alang li long kachirab duna pot phirangkia thengnu kachuru pajerpo alang li pen non owe kimia tum phan kithan ke owe kimia tum mobile along social media la pen thangamo ki wang viason kilang pen apor chipadam thap thidet nangji kai kita ali ki dula pen ki wang jiar ni phan ki misena saisi ki claim je phan bor inangji lapusona porateng kachipadu bang phu bang phiatum kichun mate success longvek jiputa alang li Kishan Bey jaipon karbia khengbong MP barin Dr. Jayanta Rongpi ang jersey Assam Judicial Service asatlang chipa-un chenglo laso pen ningkan thongke brahinian baka phisi non owe kimi Kishan Bey laso ka chepati asatlang chipa-un thulo competitive mindset abe ili tumang bong tung theklong po risui jang tung ta ki jui no lom Facebook ta social media long si apor bisi ke lam da lahaya porjong si alang tum productive ahinat ya tame ke Charlie tame business ya tame hai si apor pinangji kusini matha tasi ini tumang bong ta la competitive mindset bang pa donang la news report Karbing Long Live